अहानबदा हाउस फाउगी मरोइबा पाउ पिजरी मेजॉरिटी मसिंग लेबना लैंगाक सेंबदा अरुबो ओइरोय सेंटर न खलक लुचिंग बदुदा एनपीएफ न सौगतकनी हाइना एमएलए लेसियो केशिंग न हाइख्रे नुपी द सथरक क्राइम हेंगलकलिबा अमदी नुपी हाटपद चेनबसिंग कनखत्तुना थंबगी मायोक्ता नुपी सिंगना खोंगच चटख्रे नेशनल हाईवे सिंगदा फ्री मूवमेंट यादवना स्ट्रीट वेंडर मसिंग का हेंगलकले हाइना रोड साइड वेंडर्स वेलफेयर एसोसिएशन की प्रेसिडेंट खेतवी तमाना हाइख्रे खुरुमजरे आईएसटीवी पाव मिरेंग ताबीब पुनमकपु तरामनौक चुरे हौजु फावग मरोइबा पावसिंग मियामदा पिजरी मेजॉरिटी मसिंग लेबना लैंगाक सेंबदा अरुबो ओइरोय सेंटर न खलक बलुचिंगबा अदुदा एनपीएफ न सगुतकने हाइना फुंगयार केंद्र के एमएलए लेसियो कैसिंगना आईएसटीवी दा फोंदोरकली वाफम असी फुंगयार केंद्र के अलांगदा पांगथोखिबा खुकोक स्टूडेंट यूनियन के सिल्वर जुबली अमदी मरी सुबा जनरल कॉन्फ्रेंस स्पोर्ट्स कल्चरल अमदी लिटरेरी मीट हौदोकपगी थरमगा मरी लैनना फोंदोखिबनी एक्सप्लोरिंग द अनएक्सप्लोर हाइबा थीमदा अलांग कतमनाव लोंगना थौबु ओइदुना कुकोक एरिया के खुल सिंगना सरुग यादुना जनवरी कुनगमरी फाव चेथगदबा थौरम हौदोकपदुदा उख्रुल एडीसी की एक्स वाइस चेयरमैन एम इजाक एनपीएफ फुंगयार की प्रेसिडेंट थाउतेसंग संगलाई टीकेएस की प्रेसिडेंट रमरैचान कैशिंग एडीसी उख्रुल की एक्स मेंबर वुंगरेंग्रोंग निंगसेन चिंगबसिंगना सरुग याकी थरमदुदा लेसियो कैसिंग मखा ताखिबदा हौजिक लैंगाक सेमद्रिबसी लुचिंगबा खनबा ngамदबगी ओइरोय लमदमसिदा तंगदु लैताबा पुरकननबा होनबनी सेंटर न लैंगाक सेमबा याननबा फुरुफ खुदिंगमकी एमएलए सीएसओ गी लुचिंगबा सिंग पुन्ना फमिनदुना होनखिबा उख्रे असुमना सेंटर न अथुबदा लैंगाक सेमननबा होनरिबसी सोइदना माइ पाकनी सेंटर न खलक लुचिंगबदुदा एनपीएफ न कंडीशन अमत थमदना सौगतकनी लैंगाक सेमलबा मतुंगदा तंगदु लैताबा मणिपुर अमा सोइदना लाकनी हाइबगी थाजुबलै हाइखी हुजिकी सरकार फॉर्म तौबा से कनो से प्रेसिडेंट रूल हुजिकी थमी से सरकार फॉर्म तौबदे ngasi नट्रु हाइंग सुदुम तौगनी डिसॉल्व तौथोरगा इलेक्शन तौरसु दुम सरकार फॉर्म तौ हुजिक तौबसु करिसु काय लेते हाइंग तौरसु करिसु काय लेते अदुबो गवर्नमेंट हुजिक से पॉपुलर गवर्नमेंट फॉर्म तौबसि याम वाबा थबकति नते मरम दी कनो है दी मेजॉरिटी ले जाए मुझे कि बीजेपी की 37 प्लस अकोई एनपीएफ की मंगा ले फुल मेजॉरिटी ने सीधा गवर्नमेंट फॉर्म तो रोई हाई नंगाई का सुलेती एनपीएफ दी व्हाटएवर अकोई की मेजर पार्टनर है तारे बीजेपी ना खलक पर दोदम अकोई दी सपोर्ट तो गनी अदुगा थुना गवर्नमेंट से फॉर्म तो बदा शांति पूर्वक नाम सीधा अकोई से दुम हाना दे सपोर्ट तो लाए हंदक सु दुम सपोर्ट तो जगने हाई जब नहारोल सिंह मतंग महकना मखा ताखिबदा मणिपुर असि स्पोर्ट्स की पावर हाउस ने हैबसी मियामना यानरे मतममदा तांखुल फुरुपसु सानबगी इहौदा फजन यावब ngamlami हौजिकती तांखुल की स्पोर्ट्स तसु यावसिनबा ngamdre लाइरिक तसु थोइदोक हेंदोकबा ngamdaba मरक मयादा लेबना थबक तौबा नहा मसिंग यामना हंथरे स्पोर्ट्स की हौदा यावब ngamdribasi मतम गुचुनरबा सानबुंग लेतबा मतिक चाबा ट्रेनिंग तौफम लेतबदगी मतिक चाबा सानरोय थोरक्तबनी अवाटपासी उबदगी फुंगयार केंद्रदा सानबुंग यांखै की मथक्ता सेमख्रे सानबुंग सिंह असी नाफी हौहनबदा खुदोंग चादबा कया मायोकनरी लैंगाकना थबक कौबदा मतम चानु रिजल्ट लाउथोक्तबना मरम ओरगा निंगबा कायरबा नहा कया थोरकननबगी मरम ओहले रिक्रूटमेंट अमगी रिजल्ट लाउथोक्पदा चही मंगारोम चंगबना रिजल्ट हाइदोरकपदा यावदबा नहासिंगदी अतोप थबक अप्लाई तौबगी तंजा मांखिबना निंगबा कायना लैनरी थबक फंगदबा नहा कया मसिंग हेना यामखलगलिबा असि कोकननबा पॉलिसी सेमबगी तंगाई फदबलै एमजी नरेगा गी थबक असि निमिट मसिंग सुना पीबा ngamdribasi फजन पीरबदी हिंगननबगी मचा खरा फंगबा ngamगनी हाइना मखा तारकली थारदी खुदकता विदिन ए मंथ और 2 मनुंगदा रिजल्ट थोकपीबा अदुन मासु इरेन जना मासु अतोपजे थीबे हैबा मणिपुर की अखोय पॉलिसी प्रोग्राम सेमबसे लॉन्ग टर्म पॉलिसी सेम बताए अदुग प्रोम एक्शन लो बताए डिसीजन से प्रोम डिसीजन लो गदौनी राम डिले तौबा एवरीथिंग डिले चटपसी अदुना अखोय से फैक्ट्री गुम्बा सेमबीबा अदु नत्रगा अखोय इंडस्ट्री गुम्बा प्रमोट तौबे मपान की इंडस्ट्री में कौरपा फैक्ट्री में कौरग लोकल कंजम्पशन की ओरसु मैन्युफैक्चर तब दरकार मोब शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग पीबसे मास शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग पीबसे दरकार मसा की प्रोडक्शन तब हैनबसु सिंफम से मथंग मथंग थीबीबसे इम्पोर्टेंट ओइब्रा सि मयाम सानरिबा मयाम से ngak le kadai chakadam na mayam khanbiu
नुपीदा चथरक्पा क्राइम हेंगलक्लिबा अमदि नुपी हाटपदा चेनबसिंग कंखत्तुना थंबगे मायोक्ता नुपीसिंगना खोंगचत चटख्रे खांगबा ngambagi pankhai lankrabadi nupising akanba ihau lakani haina sanulan gi president yumnam ningol thingnam ongbi ivethoina haikre salai apunba nupi lamjing love sanulan na sinduna maike kyadagi lakhiba nupi kyana sarb gyaduna chakhiba nupi singi khongchat moirangkhong bokul makhongdagi hauraga singjamai chengamaka ibudhau luwang pokpa basketball ground fawba laklaba matungda miyamgi oiba mifam amashu fangthoki chakhiba khongchat aduga mari leinana sanulan gi president yumnam ongbi thingnam ning ongbi abethoi Magna Fongdokibada, Nupi Haivasi Kanglei Paki Foundation, ngasi Nupi the Sathakpa crime kaya hen hengalaliba, Nupina, Nupibu, Tati Biba, Nupana, Nupibu Haning Bamong the Hatpiri, Hatpiraga, Tauri Yansin Biba, Mongsong da Pukri da Hunta Biba, Haugalakliba Nupi Sing Ikai Kumnaba, Manghan Biba, Mayamasi Uruba Tabadagi, Kang Bangamlaktre, Nupi Kunaibu, Nupina, Kandaba Yadi, Haiden Reliasi Chetpani, Malemgi, Miam the Su Pauzel, Amashu Pibani, Nupi Hatpada Chenaba Singbu from Naiba Singa Kan Katva Yauribasi, Tobigano, Police Station Gi, Naton Sumangda, Nupi Halambada, Chenaba. Fabangam Dragadi, Police na mihatpa Fabangam Dre, Lautok Piro, Chow Bahatpa Chenaba Singh, Ahak Pacherak Piduna, Nupi the Chathaba crime kaya, Taubaya de Haiba Kudam, Ohengadabani, Nupi the Chathaba crime asi, Kangba, Ngambagi Pangal, Hendo Krivasi, Akanbe Ho Lakani Haiki. A quiju Nupi the Hat Pache, Quiju Kapning, Haitana, Song Tok Piro, Sagai. Kanaba Kancha Setano, Tolakabati, Nupi Kunai, Yanaba, Kani Havate, Kauro Dabanet, Asimadi, Mataman Gauram Pali gave them the business in a Pasita or hat keep a miam the Kangalay, not city Nupi hat per se, Nupi miamna, Amuk to Pasita, Mawishi, and the Pirabadi, Nupado, Haliba Mihapasingo, Akiba is a king, Malayani, Police Department, Lay Havate, Kangalo, Aduna Maramo, Drambi Pase, then they can the keys, our Hapami hat pa. Jenda, Pasita, this bit say he's a Pama. See the Yen Tangadabani. Tamjare, Hanila, Lokadabani. Amona Kankapira no, Matimandon, Kutins and Birano. National Highway Singda Free Movement Yadabana Street Vendor Masing Kai Hana Hengalakle Haina Roadside Vendors Welfare Association gi President Katri Tamana Association Asiki Konipan Suva Foundation Digi Taurongo Mari Lainana Fungdokre Zem Holda Pangtokiba Toramaduda Tamana Makata Kibada Kwairambal Kaitel Yoraktaba More Dimapur Jiri Ukulna Chingbada Port Puraga Chatkiba Halakpada Port Tiklaga Pusilakpa, Tabak Torambasing, Hausiki Sathok Chashin Yadrabanina, Quarambal Kaitel, Amadi Atay Kaitel Singda, Shangsilaktuna Street Vendor Masing, Hengalagna Bamaram Orakli, IDP Singsu, Street Vendor Oina, Thorok Payauri, Street Vendor Masing, Hengalapasi, Afabakudam Nate, Kaitel Pambami Masing, Hengalabasu, Port Sitpagi Chanka, Hena, Hantakre, Orakli Vafiba Masida, Street Vendor Singi, Akanaba Yaifatarang, Paikatpagi Tangai for the Belay Haiki. Music Manipura, Chingtam Anise, Matasing the National Highways in the Setpangam Dana, Koimaselgi Marakta, Kudong Chadabo Mayama, Tuandana, no Magilata Laratan Bagi, Quigi income generate on Nabokona, the Awabo Oiribase, Msia two Matamda, IDP Sing William the Halenba, Highway Sing say, Matay Chatpayada than a lady Base, Masia Han Bidana, Nalinga Matam, the Quigi street vendors sing the Yamna Waina, sing the Kaida, Mother Chatana, Koyam free men, Ama, Tauraga, Quigi income generate on Nabokona. Dongasi fang the base, Koi Langna, two Matamda, Pangan Binaba, Honabu, Hiden, April Tuxiki. Higher Education ki Secretary Vinit Joshi, Secretary Nangasi, Visnupur District Higher Education ki Fibam Review to Kray, Visnupur ki Mini Secretary Tapangtopa Review to Waduda, and Ashok Kumar, Commissioner Home and Geoffrey, Commissioner Higher and Technical Education, District Level Officers, Principal of various college, faculty members, and students Singsu Sarugyagi. Review meeting aduda College authorities singna makoina thengnariba problem sing pokhalaki housing college ta thengnariba problem sing maruoina mahiroi singna college sang naina kadaba amade infrastructure asini mahiroi ayamba sel thungi fibam fatabana class sang naina kabangam de haba wafam sing paudam ki Ministry of Statistics and Program Implementation Government of India Amadi DST SERD Anushandan
National Research Foundation anigi mereng makhada Department of Mathematics DMU na sinduna thasigi taraga taruktagi chatharakpa taruklak suba National Conference on Recent Advancement in Mathematical Science and New Trends in Statistics loishinbugi thauram DM College of Arts ki auditorium da pangthokre thauramadu da Department of Mathematics IHI New Delhi gi Professor Santalai Shram DMU gi Mathematics Department gi Head of Department L Sambu amadi IQSC DMU gi Director Professor RK London na maroiba musing oina sarugya ki thauranga mari lenana conference asiki convener M Kuvena pangthokiba conference asina malem gi oiba mathematical modeling AI machine learning official statistics climate studies amadi sustainable development hariba sing asi computer gi mateng na nainaba matamda mathematics ki maru oiba sing miyam da khanghan nanaba pangthokpa conference ni conference asida India gi tongan ba state sing dik professor taragamanga scientist mari amadi Manipur gi tongan ba university gi professor Kungataret na sarugyaki amadi research scholar humfuna su research paper present tawkibagaloina na mapandagi lakpa professor sing amadi scientist singa knowledge sharing tawbagi khudong chaba fanghan ki haiki ngallingai matamda ariba matamda puthomba statistics aherga stochastic model regression probability hybrid singmase hojimu AI sina masigi mateng lauri mo yaudana AI model develop tobungamte Thai ki 1956 ta amamange da puthomba theory myam se hoje mu masak khang ba hawra nalinge matam da masi kana ba khangam de adun hujikti anoba microom da lae adun masi um myam si khangan ba koi technical session myam chata gre satra research scholar hum fumuna paper present taugi adun masi da isa kana ba pi base hadi anu basida research tawnu bi wakhalon pohale makoi da knowledge share tawre mapang laiba professor singa koi ki university ki satra singa exchange saunare masi puna maksini ekone conference silubugi kanaba haibtare Mapuroiba laikhidrobi singi angang sing mahei tambada mateng oinanaba MLA Karam Siamna selgi mateng mama singda khusinakre angang ama sembada laibak ama sembaga manai semliba angang adugi wakhalon aduna ahongba purakadoini angang singbu mama leiri haiba wakhalon makoida faholabadi mating leiba mi oigani haina MLA Karam Siamna haikre Langthabal Kendrogi MLA Karam Siamna 2013 dagi sponsor tawraga Langthabal Kendra Widows Welfare Association na Kendra sidagi mapuroiba laikhidrabi nupi singi angang singna mahei masing tambada sel gi mateng piraga lakhibadu ngasi 13 rak subo oina ngasi su mateng pikre lakliba academic session mangoina na ngasi angang chohum go humputara tareta sel gi mateng khusinakre lilong chajing maren khong da pangthokpa tharmadu da MLA Karam Siamna makha taraduna piriba pikpa senfam asi sel gi masing aduda value leramdaba yai adubu mapuroiba kaina khibagi pukning sontharaga ichal iche icha sing amadi makoigi angang sing sembada mateng kharada oinanaba lobirabadi hena magul leiba oigani thajai apik percent fongi mateng asi pirak patara mathoirak suba sida fangkiba angang singdagi doctor oiba research scholar oiba UPSC thananabagi sem sariba asina chingba mai paklaba mioi kaya ama yaukre masitabada nungaiba sokthokpa pokhali masimak isa semningbagi wakhalon leijaba sing pukning kharakhak thawgatpa aduna oibani lawi mama sing angang singbu thaksika si lamchat bevhar lairik khaknatana laisusu tambisi matamgi maru oiba khanghansi haiki ai ina khunba leiba leitaba paisa paiba paidaba karimta khaluno ai isa semna bidong to noina honari tu neba aina recognize tawridi noina kathoba na sagi dum ta kathoba punsi do adubu aina pungning thawat puneba ai di ranti tawni adu ranti tawdai sin thining di thiju thidi ai mi gi hakmat pasu pamde humanity gi oibo wakhallon na thabak tawrokwaduna maram oidana ni ngasi challenge obungami lanabal kendri MLA na ngasi bobuda laita largi seng maru mata matna manghandana prajagi phangale se ngasi di laibak punjau thina khangi ai isana so adugi dum da saukthokse Maizau Ningsing Thoram Pangthok Chahi Yamlaba Ahalaman Sing the Kudol Tamduna Ikai Kumnaba Utkre. Inad Yokat Apun Luflen na advice of the Maicho is the gift of unity Habatim da Ya School Police Land Laiba Manipur Dramatic Union gi holda Pangthokiba Thoramadudga Mari Lainana Inad Yokat Apun Luflen gi advisor Laisang Them Mangisnana Kunai Sedangasi Taksika si Lerektabagi Fibam Ama Lakpa Asida Aikogi Ahalaman Singi Fidam Adu Haurakliba Mirol Sing Natung Induna Chanaba Wakalonda Thoramasi Pangthok
पांथोकपनी हाउजकी मतम असिदा चही कया पुनसिंदुना लैरक्लिबा आइखोइगी अहल लमनसिंगदगी पौताक मचा ओइबा आइखोइना लौबा यामनमक मथौ तारक्ली कांगलुप फुरुप 36 खुंदारिबा लमदम असिदा आइखोइ अमत्त ओइना नुंगसी चानना हिंगमिनबगी वाखलोन पुरकननबा अहल सिंगदगी पौताक लौबा मरु ओइ कल्चरना चिंग अमदि तमगी मरक्ता नुंगसी चानबा पुरकननबगी थोंगनी कल्चर याउदना लमदम असिदा संताइनबा अमत्त पुरकपा ngamloi हाइकी असै इखो लमदम से डिसिप्लिन थंगसी गासी लेत्रे आगा आगा चावरे को लुप खुदिंग बद बागी मागी हाइदिग हाइदिग बतौरी तो रिबा बखु ताइ पारे थबक तोरे अदुबो इखो से अहल नबल बयोगी पौताक दरकार ले अहकी सिबिदे चफु बेले हारा अहल नबल की पौताक लौरे हारगा लमदम से जा सैसु जे खोदे येलगा सैसु जी बते द अहल नबल सा द खोइ बतम खदे दे हिगो अदु दसा द राइ खदे जे बसी गसी वायन बिरबो लमदम चंदु लेता हलबो हाइना इमुंग मनुंग मदम बस बदाव लौगे गोगे खदबा बतब द हल अदु इसा जा दगी द अवांग तबरी मखा तबरी ये थोकबदो जस्ट लाइक दिस सबाइ तो द लमदम से लेरि बि बे आबजिक जे बसे नखोय खदन रु सैदन नुखिनगदमने अखोय कांगलु कुंथ्रा के तरुक ताब लमदम से मफम से अखोय पुन हिमिनगदमने हाइबगी वाखलोंदा मसे सैसु जिक जे पिरगा हल जिक जे बखोय खैना थावरम से बाथोपनि थौरमदुदा चही आमलबा हलसिंगदा चैसु कंबल वाटर वेक अमदि साइटेशन सिंगबा खुदोल तमकी लोइनना सेंटर सिना ममांगदगी पिदुना लाकपा कल्चर प्रिजर्वेशन अवार्ड कुमजाली सिंगनी कुनगमंगा कुनगे तरुकी ओइना फादर ऑफ द पेंगबा हाइना खंगनरिबा सोइबम सुचंद्रदा लांथोकी अवार्ड अदुदा सोल अमा साइटेशन अमा अमदि शेल ओइना लुपाली सिंग तरा यावरी कल्चरल फोरम मणिपुर गे चही हुंफु तरे सुरकपग इरोइनना लाइश्रम सुरचाना बंगला अमदि मैतै मयक्ता इबा फिजंगी मरुमदा हाइना मिंथोनबा अहानबा साइरेंग लाइरिक अमा फोंख्रे मेजर खुलदा लैबा मणिपुर प्रेस क्लब के लोकता खोलदा पांगथोकपा थरमदुदा हानगी मणिपुर लैंग्वेज एडवाइजरी बोर्ड साहित्य एकेडमी न्यू दिल्ली प्रोफेसर हुइरेम बिहारी द कल्चरल फोरम मणिपुर गे प्रेसिडेंट प्रोफेसर कोइजम शांतिबला राइटर्स कलमनिस्ट कोंथौजम राधो अमदि अइबा अइबी कयासु सरुग्याकी थौरंगमरी लेना साइरेंग लाइरिक असिगी आइबा लाइश्रम सुरचाना लाइरिगसी महाकी पुकनिंग द फौरकपा कया सागतुना फोंकिबा लाइरिकनी फिजंगी मरुमदा हारिबा लाइरिक असिदा साइरेंग लाइरिक हुंफुगनिपान पुंसिलगा सेमखिबा लाइरिक अमनी मसिदा महौसागी सकलोन सिंगी सैथाबा अमदि नुपी ओइबी इमा सिंगदा सैथाबा लाइरिक अमनी थवाई पानबा अमदि पांदबा अनिगी मरक्ता लैरिबा मरी असिदा सेमगतुना इखिबा लाइरिक अमनी हाइकी लाइरिगसी ऐंगोन दा आइकी पुंग द पारफो वाखलो दुला सकलगा इजेकिबनी लाइरिगसी द तोंग तोंग द सबोट के आदा आइना आइकी पुंग द पारफो लाइरिगसी दा इन सैथागदा आइकी कल्पना मतिन पुंग वापुंग लाइकी लाइरिक्सिंगा लाइरिक्स इज सिपललगा तसेंगदा लाइरिक फिजन मरम दा हाइबसी सेरिंग लाइरिक आई यापन बस सेरिंग लाइरिक सेरिंग हुंफुनिपाना पुंसिलगा सेमजखिबा दुम सेरिंग लाइरिक अमनि समाज की जनरिबा फजबा फजत बोलसु आई कोना कितन नुआइबा हाइबनति समाज जनरिबा बाबा फतबुस पुरन लोइनु उरिबनि मरदाइन किजन तन आई योबा मो थमजबे वाखलो इजेकिबनि National Rifle Association of India NRAI ne sinduna haukiba December gi aroiba chayolda amadi chaliba tha sigi anganba sarukta New Delhi amadi Bhopal da pangthokiba 68th National Shooting Championship Competition NSCC for 2025-2026 ta saruk yaruba Manipur gi player singbu pungning thogatuna makoibu okpogi thorama mangasi Manipur Marksman Club na sinduna Khongjom gi Sol Village da leiba Slopland Public School gi complex ta pangthokre thoramadu da Imphal West District ki Deputy Commissioner Mayanglangba Rajkumar Board of Secondary Education Manipur gi Chairman Bogendra Maitai 3rd Battalion IRB gi Commandant Sarangtem Hemanta amadi Slopland Public School Trust की फाउंडर चेयरमैन डॉक्टर नहाकम बबलिन मैतेसु सरुग्या के इंडियन ट्रायल टीम G1 and 2 की जजेस ओ अरिबा आशीष शर्मा यावना चैंपियनशिप अदुदा सरुग यारुबा प्लेयर कुनगा मंगा रोमदा खुदोल सिंह पिदुना इकाई खुमनबो उतकी थरमदुदा थोइबा मिथुंगलेन की वारोल पिरदुना डीसी मयांगलंगबम राजकुमारना मणिपुर राइफल्स एसोसिएशन अमदी मणिपुर मार्क्समैन क्लब की मिहुत सिंह पुना फमिनदुना शूटिंग मरी लेनबा मसाना सिंह असि करी करी चौखत थौरांग सिंह पाइखटपा याबगे हाबदो पुन्ना खनमिनसि डिप्यूटी कमिश्नर अमा ओइना पांगबा याबा मतेंग पांगजगे हाइना मसाना असिबु पामजोरिबा शूटर सिंहबु पुनिंग थौगतकी कुपना वारी सानद्रगदी
duga toin unadragadi ground reality du aina su khangdaba yai. First and foremost koi athubada meeting sinanaba tausi probably after 26 January ko 26 January hek lor matung du da koi or February hogolak padwai du da koi Manipur Rifle Association plus Manipur Marksman Club, if any other sigumba mari lainaba shooting ga mari lainaba aspect ta yaubada ka taba sing yauragadi madu koi punna tanaminasi, and we have to think it's more of like a discipline aduga sports ki angle namni discipline namni masida koi so koi gi talent han tawdabe ade groom tawdabe ade haibagi angle lom da aduga no gi difficulties leba sing du tanaminasi. I will warmly welcome you all in my office ko aduga dum phajana koi khanaminasi. Global Peace Mission gi matang da nomagi message haiba theme da thauram ama thangal lawai da ngasi fangthokre. Thauram asida former minister Khundrakpam Jivon, Bar Council of Manipur gi member cum chairman GPM Manipur chapter case Iboyaima advocate A Surendra Kumar, Kumbi Police Station gi OC and Vasanta Deputy Director RK Herasyam, Professor Thaudam Indramani, Principal Enjimani College W Jivan Kumar amasung thangalawai Sabal Laikai ki punna delegate chamaga nimfuga taretna sarugya ki Manipur da thubada peace purakna na bagidamak 1 day peace session asi pangthokibani. Ramakrishna Mission Uripok Imphal gi chahi tara surakpaga iroinana chahi gi thauram haudokhre. Ngasidagi hauraga numit nini chufna pangthokadaba thauram adu the Assistant General Secretary Ramakrishna Mage and Ramakrishna Mission's Dweller Mage Howrah Reverend Swami Sateswananda, Zonal Education Officer Zone 1 Imphal West, Y. Hemachandra, Secretary Ramakrishna Mission Imphal, Swami Atma Bikasananda, Managing Committee RKM Imphal President P. Dhanakumar, Ramakrishna Mission ki Oja Amadi Mahiru Kiana Sarugya ki Tharamadu the Academic Excellent in Sports Wits Writer, Master Mathematical Award, Student of the Year 2025 ki Award na Chingbakaya Khusinaki, Secretary Ramakrishna Mission Imphal, Swami Atma Bikasanandana annual celebration asina lakpada mahiroi sing asina makoi gi manung de yauzariba haithoi singthoiba kaya unanabagi platform amashu piri mission asigi mahiroi sing asina classroom da larik laisu khak tamduna laisinbagi mahutta atei co curricular activities singda sarugyaba ngamnanabagi damak mission asigi oja singna takpi tambiri masina hiram khudimakta miya mamang da thokpada mahiroi sing asida chauna thauna ama hapi asigumba pikliba angang singda Haujiktagi makhong sombiduna angang sing asibu awangba thakta thangatpada chawna mating oigani haiki mission asina anoba award kaya chaliba academic session asidagi paikhatpa hore haiki. I believe this recognition will inspire our students to strive for greater heights in academic and co-curricular pursuits. I humbly submit that today's annual celebration would not have been possible without the unwavering support and dedication of our entire school fraternity. This commitment forms the very foundation of today's success. I extend my heartfelt gratitude to each one of them. This function is a celebration of their devotion as it is of our students' talent. Hauzik program raktana tem revegama lauzari. Matamgi nungsit nungsa amadi ayinga sana maram moiraga lok tungba amadi khubana singba tatana thohalli pumna maksibu khudakta phanba ngamlaba Capidon cup syrup 100% herbal product ni lok khubada natana nakmahi chelaba amadi khangnaw maring chatlaga lok kangkhu khuraba Capidon cup syrup thakpiu Capidon cup syrup Dada Gibe makigano azabetamo Sige se next TMT na check sin na laksilaga thamkhabani ne Dadarang se juhar habaga amta kidarbo asumna mayamna na machalbo ngapshan dugum masigi yumasibu asoya ngan kokadabagi next TMT na ngapseli next TMT juhar habadi ngakokna na basembani German technology sina bana concrete ka tokna tinaba matamda kapamul amuk hena angle adli next TMT strength is in the way honglakli ba punsigi lambi sida araiba chaba yaba makhai sasinari adone hidak langthak kayama sadaba yarakte sasilliba singduna adongi liver da kayam sokhalli khangbibra liver nabu soklaba chaning thakning ba phawdaba puk nungai taba khong hamba nungai raktaba amadi kuchu kumen senghallakti kuding maksibu ngakthok ke hairabadi Jolip 100% natural syrup amadi capsule Jolip 100% natural syrup and capsule
ब्रेक की मतुंगदा मयाम अमुक हन्ना तराम नोक्चरी लोइना मखाताबा पाउ विजरी जस्टिस कमिटी हेना पाकथोक चाउथोकनाबगीदमक त्रिपुरा ब्रांच अमा हांगदोख्रे मसिना चोइना ताख्रबा इपाइपु सिंह हेना पुनसिन बंगमलगनी जस्टिस कमिटी की चेयरमैन जोयचंद्र कोंथौजमना इबुदु पाखंग पंदुना मियोय सिंह असि वासक लौख्रे ब्रांच असि की प्रेसिडेंट ओइना खेट्रिमिम धनजे जनरल सेक्रेटरी ओइना पी संजोय ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी ओइना एलांगम संजोय खनख्रे जोयचंद्र कोंथौजमना अखोइगी ई की मरी ओइबा इचिलेनाव मणिपुरी कया असम त्रिपुरा बांग्लादेश अमदी बर्मादा लैरी अखोइ कमदौना मचोय मसोय ताखिबनो अमदी अखोइ कमदौना मिरई पाक्ता लैरखिबनो हाइबसी अखोइगी हिंगलिबा मिरोल सिंगना निंगसिंग बचंगी अमदी लाकदोरिबा मिरोलदा खंगहन बचंगी मसागी पुवारी हिस्ट्री लैजदबा अमदी मसागी हौरकफम लैजदबा मियोय नते मणिपुरी अखोइदी मालेमगी मियामदा खंगहन बचंगी अमदी मरुओइना इंडियादा खंगहन बचंगी हाइखी कुंबी खुगा तुरल मथक्ता सारिबा कुंबी उयुंग होबी मिनी वेरेस की इशिंग ताफम ओरिबा मफम सिंह प्लेट हैननबा सेम सारिबा थबक सिंह असी केंद्र अदुगी एमएलए एस प्रेमचंद्रना यंगसिनख्रे मिनी वेरेज अदुगी खा थंगबा नाकलदा पुरिबा कैनलदा इसिंग पुरक्तुना कुंबी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी की मनुंग चनबा कुंबी सेटुपुर वांगू तेराखोंग वांगू साबल वांगू नौदाखोंग वांगू आकाशोई मरिलगी लैरिबा लौफम कयादा लौ सिंगुगी डबल क्रॉपिंग तौबा याननबा अमदी हौजिक हौजिक मना मसिंग थारिबा लौमी कयादा कानबा पिगदौरी हाइरी खुंजामना एमएलए एस प्रेमचंद्रना मिनी वेरेस अशिना निंगथिना सेमजिंदुना मियामदा दाम असिगी कानबा फंगननबा होनबिबबु थागतपा फोंदोरकली इवुदो मेजर चोंगथा मियागी चामगा तारा निपान सुबा निंगसिंग थौरम ngarang त्रिपुरा गी नारायण खमरदा लैरिबा मेजर चोंगथा मियागी खुवमदा हाइकत लेकत तमदुना पांगथोख्रे मेजर चोंगथा मिया मेमोरियल ट्रस्ट त्रिपुरा ने सिंद्रा पांगथोकपा थौरमदुदा इमा ट्रस्ट की मिहुत सिंह मेमोरियल ट्रस्ट असिगी थौमी सिंह अमुदी त्रिपुरा दा लैरिबा इरैचा कयाना सरुग्यादुना हाइकत लेकत तमदुना इकाई खुमनबा उतकी थौरमदुगा मरी लैनना इमा ट्रस्ट की ट्रस्टी मेंबर प्रेम शर्मना इवुदो मेजर चोंगथा मियाना इमा लैबाकी दमक लौखिबा थौदांग अमदी तुंगी यालंब लंबी कया हौजिकी नहासिंग असिना निंगसिंग बदनतना खोंगुल चटपा मथौ ताई त्रिपुरादा लैरिबा इवुदौ मेजर चोंगथा मियागे खोबुम असिबु लुमना खंजदुना इमा ट्रस्ट की टीमना मफम असिदा लाक्तुना खोबुम असिबु सेमजन खिबनी अमदे मफम असिदा मियामगे थबक थौरम तौबदा नुंसा खितंग ओरबसु पथाफम ओइगदरा हाइदुना वेटिंग सेट साखिबनी इमा ट्रस्टना मतम खुदिमक्ता अखोगी पुवारीबु थिजिंदुना अमदी मदुदा सेमगतननबा होनबदा मखाताना अदुमक थौदांग लौखिगनी हाइखी अमियागी चामगा तारा निपान सुबा लेगेदबगी कुमोन असिदा नारायण खमर त्रिपुरादा इमा ट्रस्ट की महु सिल्लगा इवेंट असि याउजबगीदमक्ता यामना चौथोकचनिंगाय ओइबा याम चौथोकचब फौजै Universal Friendship Organization UFO Imphal West Headquarter number 1 Langthabal Furamakong Battalion gi kungataruk suba Raising Day Thauram ngasi battalion asida pangthokre UFO gi members singna organization asigi luching purel RK Manisna ki mafamda ikai khumna bu ulaba matungda Langthabal ningombom gram panchayat ki pradhan Sapam Jyotina ibudau pakhang bu yekpa malem gi फिराल सिंखत की बगल लोइना ऑर्गेनाइजेशन असिगी मेंबर सिंगना फिराल गी मफम दा सैल्यूट पीदुना इकाई खुमना बशु उदकी थरमदुदा यूएफओ गी सेक्रेटरी जनरल वाई मैराबा अंगोम थांग तागे इंस्ट्रक्टर नोंगमाइथेम बिजोय थांग तागे इंस्ट्रक्टर लाइश्रम मधुचंद्र बटालियन कमांडर सिंह बटालियन सेक्रेटरी सिंह यावना बटालियन असिगी मखादा लेबा ब्रांच सिंगी थौबरोय सिंह अमदी मणिपुर गी तोंगान तोंगान मफम दगी लाकपा यूएफओ गी मेंबर क्यानासु सरुग्याकी Sarangthem Sagai Apunba Chaukat Thausil Tengbang Lof Amadi Sarangthem Sagai Mifam Sanglen Constitution Committee na Sinduna Sarangthem Sagai gi nauna IPS ta promotion fanglaba Hauzik na 6 IRB gi CEO Dr. Sarangthem Ibumcha Amadi 2nd IRB gi CEO Orivi IPS Sarangthem Asana Anibu Taramna Oktun Achamba Khudol Pot Kayasu Khusinakre Waheng Kuman Mamang Laikai da Leiba Sarangthem Gandhi gi Yumda Pangthokiba Tharamatuda Sarangthem Sagai Apunba Chaukat Thausil Tengbang Lof ki President S. Sanat Tomba, Secretary S. Ibo Pishak, Treasurer S. Bragumani Yauna, Sagai gi masak naiba miyoy kyasu sarugyaki. Thoramaduga mari lainana Sarangthem Sagai apokpa mifam Sanglen Constitution Committee ki Chairperson S. Somokantana Sarangthem Sagai ki tanatana Manipur lairiba Sagai sa khuding makna aikhoi punbagi hainabi amadi Sagai gi oiba apunba amamam lairagadi Sagai ki tanatana Manipur gi apunbagi saktam sagat padasu chauna kanaba pibangamgani haiki.
February की तांग तरा हुमदोइदा कोइना सरंगथेम सागैगी युमदारोन पुया अहुम सुबा पब्लिक तौजरगनी मसिना कानरी से क्या कानगे सरंगथेम सागै दौना सुमाइना अतै अतै सागै जु पुंजन बिरगति अखोइना अपुन थबक अम तौजे हाय खांगति लाइना थोकने ना इन सु खंजब युवानी अतै अतै सागै जु पुंजन बिरो अदुगा अखोइगे अपुन मणिपुर म सेमनबा होनसी Technopole Forest Division Central Forest Division amadi Thoubal District Police ka kushamnaduna aina yadaba maongda wawa strong amadi tolen chingsang parengda nunglok thokpa sing check tawbada natana gari ama fagat kray gari adu preliminary offense report ki makhada thijilagani hairi Technopole Forest Division ge Deputy Conservator of Forest Mohammuda Begum na Hiramasiga Mari Lainana Aina Yadaba Mongda Umangi Potok Sing Kotokpa Sina Lamdamasigi Umangda Yamni Chawno Singnaba Mapire Mahosagi Larembina Piramba Lansing Asi Ngak Nabagi State ki Veterinary Sing Punna Tabak Domine Havasi Ngasi Togdok Asina Takle Masigi the Mak Mateng Panglakiba Singbu Tagatpa Fongdoki Ice Cake Grove ki thangmai banda laiba Kisna Diamond and Gold Jewelry Imphal Store na Kongba Nongthongbam Laikai da laiba Senior Citizen Home da Ahal Singa Saklena ma chamina kray Senior Citizen Home da laiba Ahal Singda angamba mateng piba amasung saklen chamina ba aduga mari lainana proprietor Kisna Diamond and Gold Jewelry Imphal Binota Fanjobumna Khongthang asi ahan manate mamangda su ahal oiraba singi home singda angamba mateng amadi chak sangmina ba si pangthokre haiki Dingi akoina ngamjaba khara old age home singda lai bomnaba ahansingda ngamjaba khara katpa chatpase akoigi si akoigi oina pandam leijai HK Jewels ki site da su dum akoina Kisna Diamond and Gold Jewelry infagi oina akoina masi katpa chacharu base ukimati ahal singgi blessings me amduna thamoi se yamna pain bo oizare Senior Citizens Forum Imphal East ki Marirak Suba Annual General Body Mifom amanga se Imphal East Brahmapur Nahabam Dalaiba Basketball Court tapang thokre Thauramadu Senior Citizen Forum Imphal East ki President G.A. Rabichandra School of Education Retired Director T.S. Samungo Manipur Health Services Retired Dr. M. Kunjavihari SSD Retired Commandant G. Churchill na athoiba mithunglen oike Senior Citizen Forum Imphal East ki President G. A. Rabichandra na phongdo ki bada Senior Citizen Forum Imphal East ase laiba ki irang amadi ising isaunu maram oiraga awaba tarakpa matamda mateng pangduna lakhibani ngasigi Mifam asida forum asigi oina anobo office bearer sing nauna khanduna thabak thorum kaya paikhat pahoragani Imphal East gi tongan ba kendra tara dagi member chatruk hena lairiba forum asina October tang ama International Day of Oldest Person chahi khudingi pangthoktuna member nupa amadi nupi ani khangatuna ikai khumnaba utpagi thorum sing pangthokli loinana irang asina lanjena duna relief camp sing da lairiba IDP sing da angaba mateng kaya amasu pangduna lakle haiba wafam sing phongdoki Imphal East forum asisu Manipuri oiba apex body ema all Manipur Senior Citizen Confederation na nama koi form tore toraga madu koi national level da national koi Senior Citizen Confederation na du da koi si adu mu affiliate toraga adugi koi amenity sing koi hallo do sing na kudong sawa phangado mayam du koi punna phaminana ba madu ki pandam da koi yam kana tabuk sanction do da koi su affiliated koi member ama hoina koi kan hona jari Langadi Federation of India na sinduna lakliba January kontra dagi February amba fawba Maharashtra gi Sridhi Sai Nagar pangthokadaba 15 senior and 14 sub junior national Langadi Championship 2025-2026 da Manipur State Langadi Association gi Sanroi Taragani thoi coach manager amadi technical official ahum yauna sarug yagadawri ngasi khurai Chingangom Laika Unity Club da championship asida sarug yagadaba Sanroi amadi official singna camp tawduna coaching sathabaga loinana technical official gi maraktagi Asian referee Nauroibam Megasandrana Fongdoki Beda Championship Asida Manipur State Langadi Association gi Maikaidagi Sanroi Singh Asida uniform Yanthokpaga Loinana Lakliba January Kungamanga da Maharashtra gi Tamag Imphal Thadokani Mahakna Makha Taraduna Nupi Sanroi gi team ani amadi Nupa Sanroi gi ani gi oiba apunba team Marina Sarugyaga da Championship Asida Sel Thumgi Khudong Chadaba Leiba Maramna Manipur gi oina team amakhak Sarugyaragani Hariba Championship Asida Manipur gi team na Sarugyarak taba chahi ani Fazilakpaga
mari lainana miyamgi matenga loinana nupagi team amakhak saruk yananaba honabani Manipuri team asida championship asida mapung fana saruk yaba ngamhananaba miyamna makhatana selgi mating pangbinaba mahakna makhatana appeal tawki championship asida basaspati mayum nilachandrana manager amadi haikham tombana coach oina Manipuri team asi saruk yagadabani haiki Pangthok tawriba national championship asida Manipur gi oina akoi team amakak saruk yagadaba asi akoi paisa gi problem na maram oiduna akoi team amakhatang sajagadabani asengbagi di team mari ni satkadabe nupi gi team ani nupa gi team ani Manipur na participant tawdaba sei ani harakpadagi koi tangai phadana participant tawdaba yadabadagi mamang da su miyam dagi mateng kaya amani jagare adubu akoina changadoribe amount adugi 10% bawo akoi yobungam de Loislapta hausu fawg maruba paw amuka hanna pizari Majority masing laibana langak sembada arubo oiroi center na khalakpa luching badu da NPM na sogat kani haina MLA laisio kaising na haikre Nupi de satharakpa crime hengalakliba amadi nupi hatpada chenab sing kankhatuna thambage mayokta nupi singna khongchat chatkre Amadi National Highway Singda Free Movement Yadabana Street Vendor Masing Ka Hena Hengelakle Haina Roadside Vendors Welfare Association ki President Ketui Tamana Haikre Hausu Forward na di Manipur Pau Matang Salojare Mereng Tabil Bapunamapo Amuka Hanna Kurunjari